Pa stavit ću. Da se nameri nešto koje da voći. Sve su svi gratis. To je gledam jaba. Kako pravo ćeš da ja? Čeko da nema sočinu. Eto viš gde soči. Mami. Vidim da ima free choice. Da ima izbor. Mami, daj hljaba mami. 1, 2, 3, davaj zdravo. Mami, kad ćemo zdravljava. A to je bilo smešno, to je ću možda. Sjavno gleda se. Više stojiš nekoliko nešta da mi prošli spire? Može 3, poleko. Пари сложили ли сте, бе? Не виждам пари на вас. Има, ето. Чакай, гледайте, виж колко много неща имате. Znači, prvото нещо е яденето. Biće kuhar, kuhar. Jedan bogat ljudi. Kako ще пива? Kada se kaže, može se voliti Виж това. Хайде сега тук. Ю, Боди! О, не, там. Ne, četku, maknite mu četku. Виж, Филип, виж много да виж тук, и това, и това, и това. Винаги има родителски влияние. Чакай да, аз всичко да се покажа. Останете се, ще да покажете. Хайде още едно имаш. Ой, трето, браво. Дижер, мучим, браво. Filip, Беше на Кристиан, Филип. аз избрах. Не. Ключ с твой, да? Neće. Biće kuhar i... Точно, кухар си. I žena će njegova uživati. Пише ме, гледай. Браво, Кристиан. Кристиан избра същото нещо. Šta je Kristijan izabrao? Той избрал Кристиан. Ozbiljno. Той е дал писате. Вижте, става вече не е съвместно да готвим. А каква е вашата интерпретация? Най-доброто. Браво, Фили, браво. Това е хоби, нали? Това е за хоби. Може? О, супер. To je dobro. Браво. Браво. Biće ginekolog. Браво. И това. Браво. Супер. Браво. Браво, Фили. Okay. Now, гледай. To je dobro, bravo mama. Да си здрав и силен. Zdrav i velik. Браво! Čekaj malo. Krisi, къде си ме, Криси, бе? Къде си, момченце? Браво! Янче си. Want some bread now? Okay. Не, той Ивица рекал. Защо не е случая? Mama, this is so funny. What? Because when I'm a white and he's a white. Oh, you were right as well. Yes, that's what he picked. Fantastic. For you, Nikki. Wow. The brothers were right together. Were you right together? Yes, thank you. Bread. Oh, that's awesome. Benjamin kume oprosti. Zašto da oprostim? Pa morala sam poruti. Meni je bitno kad god. To je tako nebitno. Mogu proći? Thank you. Filip! Filip!
a writer, you see, he's an engineer. Thank you. Oh, that's okay. Beautiful. Now Does this mean something different? is. Does this mean something different? What does this mean? That's interesting. What is to the problem. A i ti isto, a? Ideš više. O, da. Sorry, Ivan. Ne znam da li znaš kako. Kako ne bi znao? Ще трябва да пусна малко, защото стана много топло, да не би горещо сега. Знам. Много е хубаво. Само кажете добре. Благослов Божи Господи, сирене. Да. От Живи ли коме? Živili? коза. Кози сирене. Ne znam zašto, baš mi je podobno kozi da ovo. Много полезно. Това не е... Моят дядо живя леко през 96, той само на това живял. Коза сирене. Той сам си правеше даже, да. Je. A zašto je ovaj kruh? Да буде здрав Филип, да може хода, да буде як, да и tako. Treba Да не би običaj. pao. Treba običaj čuvati. Da, tako je, to je prekrasan običaj. Samo da ga Това е нещо традиционно. Това сирене. Това се пика много. Имаш на Молшън? What are you doing, Benjamin? I was doing my slicker. I was doing my slicker. Ja sam mislio da ti dam pokazati na slik. Ne, ovo nije slikanje, ovo je sad filming, je. Pa dobro. Sjedni, ajde. Imam mene pili, ali na svakoj slici imam pili. To je budući, kako se zove sad? Evo idemo. Hello. Hello, darling. Hello. Turn around. How around? Too much sweat, too much light. Too much spirit. Nice, perfect. I think he's tired now. We'll go for a short sleep and he'll come. So he's holding the pin though. Да, видиш, и не го пуска изобщо. Public service, бе! Айде да повече такъв писател или да, може да писател. Няма злато. A ne valja mama, ništa ti mama ne valja. Ništa ne valja. Koje mama Bravo, čici. A ovo je stari otac. Moj kume, izgori ti kesa. Duda. Ovo je tvoj kum. A ne mogu vjerovat, čovječe, može je. Reci, kume, izgore ti iša. To je davno izgorilo. Slikamo. Ajde, slike kume. Čekaj sekundu.